Ovo je 22. lampionada po redu. Cilj ove akcije je da se promovira proslava Dana grada Osijeka i to rad s najmlađima, odnosno sa školskom djecom. Učenici dobiju materijal koji distribuiramo po školama, zatim nakon toga razvijanjem radnih vještina i navika pokušavaju izraditi lampion. Ove godine imamo 3 kategorije u kojima se učenici mogu natjecati. Prva kategorija je grad Osijek. Tema grad Osijek, znači djeca biraju nekakav motiv grada Osijeka i izrađuju lampion u tom motivu. Druga tema je grad Osijek, grad kulture. Bira se neki kulturni objekt, nekakva zgrada i onda se izrađuje lampion u tom motivu. Treća kategorija je otvorena kategorija gdje djeca izrađuju lampion onako po nekakvoj svojoj ideji, nekakvoj želji. Učenici su to dosta dobro prihvatili. U sklopu tehničkog nemamo baš previše prostora za rad, no međutim trudimo se, znači osim gradiva, napraviti nešto kreativno i biti kreativni, jer je djeci tako zanimljivija nastava. Djeca su to jako dobro prihvatila, sudjeluju svi razredi od 5. do 8. razreda, pa se veselimo toj svečanosti lampiona. Mi se već kao osnovna škola Višnjevac godinama uključujemo tradicionalnu manifestaciju Lampioni za dan grada Osijeka, pa tako i ove 22. put po redu. Učenici su vrlo zainteresirani, vole praktičan rad, dakle to je njima uvijek zabavno i interesantno. Dakle, da odrade neke teme što se tiče samog izrade lampiona. Sama izrada lampiona ide od neke pripreme, dakle prvo malo na satu tehničke kulture odradimo dakle koje su to znamenitosti, kako oni izgledaju, malo preko prezentacije, malo preko nekih slika i tako. Kasnije idemo dakle u samu realizaciju programa, dakle oni sami osmisle kakav će im biti lampion, dakle koja je tema, što će izabrati i tako dalje. I na kraju pristupamo praktičnom dijelu rada. Ovo mi je sad prvi put da radim kulu Bastion. Prošle godine sam radila dječje kazalište. Mislila sam što bi radila i mislila sam možda vodena vrata, mislila sam nekakav most i nešto i onda sam bila gledala malo pa sam se onda sjetila da bi mogla kulu Bastion. Ja pravim grb grada Osijeka. Razmišljao sam šta mogu raditi, razmišljao sam na zgrade i to. Ja sam sjetio da napravim grb. Mislio sam prvo napraviti bundevu i onda sam tako se igrao u dvorište, onda sam vidio Pupamaru i sjetio sam se da to mogu napraviti, da mi je to malo lakše. Oblik sam balon i onda sam brašno i vodu, onda sam novine i onda sam samo probušio balon i onda sam obojao da ostane taj oblik. Ja sad pravim mini mouse lampion, ne znam zašto, ali eto, volim gledat taj crtić. I sad ću ovo još zalijepiti u glavicu ovako, a mama mi je malo pomogla sašiti ovako ovu suknjicu. Akcija je prihvaćena kao na jedan način da se škole aktivno uključuju u proslavu Dana grada. Mi ovdje istina prikupljamo dio lampiona koje škole dostave, to je otprilike 10-ak lampiona po školi. Međutim, broj izrađenih lampiona je daleko, daleko veći. Te smo ove godine procijenili da bi bilo jako dobro da te lampione vide barem učenici onih škola u kojima su izrađene, pa smo dali preporuku školama da organiziraju izložbe po školama, što su oni i učinili. Te nakon tih izložbi onda su ti lampioni 10 najuspješnijih došlo je ovdje. Mi smo rođeni ovdje u gradu Osijeku, živimo, promoviramo vrijednosti, istina ekonomski dalo bi se koje što kazati, međutim nastojimo odgajati mlade da vole svoj grad. Cilj je također, osim tog promoviranja rođendana grada, razvijati kod učenika određene vještine, znači rad s ruku. Naravno, cilj nam je poticati nekakvu suradnju. Neću ovdje kazati da taj lampion moraju izraditi baš samo djeca, nego čak šta više. Lijepo je vidjeti kako i roditelji sudjeluju zajedno s učenicima, pa usuđujem se kazati i stariji djed i baka uključuju se u izradu tih lampiona.
Smisao je malo povezivanje, komunikacija, priča, prenošenje nekakvih svojih iskustava i ideja i doživljaja o gradu ranije i danas. I ta priča se nastavlja upravo i kroz ove nagrade, istraživanje povijesti i onoga što nudi naš grad.